Iyi ni radio BBC Gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru y'uno munsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kw'icumi mu 2024. Ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU UNIFIL zagiye kugarukana amahoro muri Libani zavuze ko imodoka z'ibifaru ya Israel yarashe yerekeza ku vyicaro vyabo biri mu bumanuko bw'igihugu. Igihuhusi ciswe Milton casize imihana n'ibikorwa vy'ubucuruzi imiliyoni 3 atamuyaga nkuba bifise inyuma yo guhitira muri leta ya Florida muri Amerika. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin vyemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika zarungise ibikoresho vyo gupima COVID mu Burusiya ku ntwaro ya Donald Trump. Tubafitiye n'igikino c'urunana muri ibi biganiro biyobowe na Prudence Ngiyumva. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kajejwe amatohoza kavuga ko igihugu ca Israel cashize mu ngiro n'ibigirankana umugambi wo gusenya urwego bw'ubuvuzi muri Gaza hamwe n'ibikorwa biri mu rugero rw'ivyaha bikorewe ikiremwa muntu no kukizimanganya. Abajejwe amatohoza bigenga bagiriza Israel kudahengeshanya gutera inyubakwa z'ubuvuzi no kwica, kureza igufa, gufunga abakozi bo kwa muganga no kwibasira imiduga yo kwa muganga. Israel ivuga ko umugwi wa Hamas ukoresha ibitaro muri Gaza nk'ibirindiro kandi ko yafashe ingamba zo kwirinda kugirira nabi abasivile. Icegeranyo ca ONU kandi kivuga ko imfungwa z'abanyapalestina muri Israel n'inyangano zatwawe n'umugwi Hamas i Gaza bagiriwe ihohoterwa harimwo kurezwa igufa n'ihohotera rifatiye ku gitsina. Ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU UNIFIL zagiye kugarukana amahoro muri Libani zivuga ko imodoka murantunga. Ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu ONU UNIFIL zagiye kugarukana amahoro muri Libani zivuga ko imodoka y'igifaru ya Israel yarashe yerekeza ku vyicaro vyabo biri mu buraruko bw'igihugu. UNIFIL ivuga ko abasirikare babo babiri bakomeretse igihe igifaru carasa umunara w'ubureretsi inakura ucutuma batemba. Igihugu c'Ubutaliyano gisanzwe gifise inteko muri UNIFIL cateye ivyasi ico gitero cishita nk'ikitari ico kwihanganirwa kandi ko yareze ku mugaragaro Israel. Abategetsi bo muri Libani bari bavuze kare ko ibitero vy'indege za Israel vyahitanye abakozi 5 bo mu buvuzi mu manuko bwa Libani. Igisirikare ca Israel kivuga ko ku musi wejo cagavye ibitero vy'indege birenga 100 kuri Hezbollah. Uwo mugwi ufashwe mu mugongo n'igihugu ca Irani wararashe ibisasu vyo mu bwoko bwa za rokete biharurwa muri za mirongo mu buraruko bwa Israel. Igihuhusi ciswe Milton casize imihana n'ibikorwa vy'ubucuruzi imiliyoni 3 atamuyaga nkuba bifise inyuma yo guhitira muri leta ya Florida muri Amerika. Ico gihuhusi gikomeye cashitse ku mugoroba wo kwa gatatu hafi ya Sarasota mu buraruko bwa Tampa Bay, giteza imiyaga ifise ubunyarutsi bw'ibirometero 200 kw'isaha. Abategetsi bo mu karere ka St. Lucie bavuga ko igitigire kitari gito c'abantu bapfuye igihe imituragaro yatabagaza ikibano c'amazu yimukanwa imbere yuko Milton iza.
mu gisagara ca St Petersburg imiyaga yasenye igisenge kibuga c'umukino wa Major League Baseball. Igihuhusi ubu kiriko kiraja mu nyanja ya Atlantique, ariko imiyaga ikomeye n'imvura y'isegenya biracari mu buseruko n'uturere two hagati y'iyo leta. Twashatse kumenya ingene ababayo bamerewe n'ingene ibintu vyifashe, maze nganira n'umunyarwanda bayo yitwa Claude Ndayishimiye ari apopka muri Florida, ambwira ingene vyagenze. Ejo niho umuyaga byatangiye ari imvura isanzwe ku manywa, ariko byagiye kugera nijoro byatangiye kuzamo umuyaga ufite imbaraga. Rero bigeze nko mu saa 3 z'ijoro umuyaga wari umaze kugira imbaraga zikomeye cyane ku buryo wari ufite kilometero nka 90 cyangwa 100 mu isaha. So wari wa muyaga ushobora rwose kurimbura n'igiti ukagikubita hasi. Ubwo rero nijoro twebwe nyine abantu benshi byabagoye no kuryama kubera ko umuyaga wavuzaga induru n'imvura irimo kugwa ari ibintu biteye ubwoba. Abantu rero bari bafite ibiti nyine bibegereye cyane byinshi ibiti byaguye ku mazu, ahandi imyuzure yuzuye mu makaritiye, ahandi abantu benshi babuze electricité, amashanyarazi. Ubu abantu nyine bari guhangana n'ingaruka z'iyo hurricane nyine yarayiduciyeho nijoro. Ubu tuvugana mwebwe muri hehe? Ubu tuvugana nge ntuye mu mujyi witwa Apopka, ni umujyi ufatanye na Orlando hano muri Florida, niho ndi mu rugo. None ko leta yari yabasavye kuva mu mazu ngo muhunge ntimugire ibyago byo kwicwa no mu muyaga canke ngo ivyanyu vyangirike, kubera kimwe mutahunze? Hari uduce tumwe na tumwe basaba guhunga, ariko ntago abantu bose babasaba guhunga. So ariko hari amakaritiye cyangwa se amazone amwe namwe bavuga ko ari muri evacuation zone. Iyo uri muri ako gaciro bagusabye guhunga uba ugomba kuva mu rugo ukagenda. Abari muri Tampa cyane cyane nibo bari basabye guhunga. Nk'ubu hari nk'umushitsi dufite rwose wahunze nyine avuye muri Tampa, turamucumbikiye. Hari kidukomere cyane twebwe wari umuyaga ukomeye, ariko nta myuzure twe twahuye nayo. So abantu benshi bagiye basaba kuva mu mazu, ni abantu babonaga bari muri risk zo kuba bagira imyuzure cyane. Twebwe rero ntabwo twari muri zone ya evacuation, niyo mpamvu tutavuye mu rugo, niyo mpamvu twagumye hano. Twebwe turashima Imana kuko nta nubwo twabuze amashanyarazi, ariko mu baturanyi, simvuga ariko mu baturanyi ba hafi mu zindi quartier, mu makuru bari kuvuga ko abantu barenga miliyoni 2 zabuze amashanyarazi, nta muriro bafite. Abandi nyine leta iri kubafasha abagwiriwe n'ibiti, bari kugenda babikuraho aho ibiti byaguye mu muhanda. Leta iri kugerageza uburyo ibikuraho ku buryo imihanda yongera kuba nyabagendwa, ariko amashuri arafunze, akazi karafunze, ahantu henshi harafunze, nta activity nyinshi ziri kuba abantu ngo bari mu mago iwabo hafi ya bose. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'Uburusiya Kremlin vyemeje ko leta zunze ubumwe za Amerika zarungitse ibikoresho vyo gupima COVID mu Burusiya ku ntwaro ya Donald Trump. Bwana Trump yise ibinyoma ibiri mu gitabo canditswe n'umunyamakuru w'inararibonye w'umunyamerika Bob Woodward, cavuga ko Trump yarungikiye mwibanga Perezida Putin ibikoresho vyo gupima COVID vyo gukoresha we ubwiwe. Ivyo bikoresho vyari bike mu ntango y'ico kiza. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko abanyamerika babirungika mu gihe Uburusiya bwarungitse ibikoresho bifasha abagwayi guhema. Ntiyatomoye neza ko Bwana Trump yoba yarabifisemwo uruhara. Abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko muri iri joro ryakeye abantu 8 bishwe inyuma yaho ibisasu byo mu bwoko bwa za misile vy'Uburusiya vyaraswe ku bwato butwara amakonteneri ku kivuko kiri mu karere ka Odessa. Iki ni igitero ca gatatu cibasiye ubwato bw'abasivile muri indwi. Ivyo bitero bibaye mu gihe umukuru w'igihugu Zelensky kuri uwa kane ari mu rugendo mu bihugu vya Buraya kubonana n'abategetsi i London, i Paris ni Roma. Araza kubonana na Mark Rutte, umunyamabanga mukuru w'urunani rwo kuganiriza umwansi hamwe OTAN. Mw'ijoro ryakeye igisata ca Ukraine kijejwe igendereza cavuze ko cagavye igitero c'indege za drone cibasiye ububiko bw'ibigwanisho mu bumanuko bw'Uburusiya. Ni inkuru ya Sarah Rensford mumva mw'ijwi rya Prime ku magenge. Ribaye herigira gatatu Uburusiya butera ubwato bw'imizigo butari ubwa gisirikare muri Odessa mu minsi idashika n'iyinga, kandi ubu niho hishwe abantu benshi. 6 bagendesha ubwo bwato babwiciwemwo, kuva ico gihe abandi bagabo 2 bakaba bamaze gupfira mu bitaro. Ababa muri Odessa bavuga yuko bumvise kandi bagashegeshwa n'umuhindo w'igitero,
abategetsi ba Ukraine nabo bakaba biyamirije ico bavuga yuko ari kindi caha c'Uburusiya kigamije kubuza Ukraine gushora ingano zayo no kurondera konona ubutunzi bw'ico gihugu. Ivyo bitero vya misile kandi habaye n'ibindi vyinshi mwijoro hirya no hino mu gihugu vyagabwe mu gihe President Zelensky ari mu rugendo i Buraya arondera abashigikira icerekezo ciwe c'intsinzi. Aho ninge nabona uko horangira igitero Uburusiya bwagavye ku gihugu ciwe cose. Zelensky avuga yuko bisaba gushiraho ibikenewe kugira habe ukurangira gutunganye kw'iyi ntambara, ariko n'ubu ntarahabwa uburenganzira n'ibihugu vya Buraya na Amerika vyivunira umwasi hamwe bwo gukoresha misile zavyo zishika kure mu gutera Uburusiya. Kandi ngaha muri Ukraine abantu ntibazi ico cerekezo c'intsinzi ca Zelensky ingene gisa. Yari yiteguye kongera kukivuganako n'umukuru wa Amerika mu Budagi. None Joe Biden yagumye mu gihugu iwe ngo akurikiranire hafi uguhangana n'igihuhusi Milton. Ni saa 11:40 muri studio za BBC i London, saa 12:40 mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Pare mu Faransa muri sentare mpanavyaha y'ico gihugu hakomeje urubanza ruregwamo Charles Onana, umwanditsi w'umunyakamerune afise n'ubwene gihugu bw'Ubufaransa. Onana yagirizwa guhakana jenoside yo mu Rwanda yo mu 1994 mu gitabo ciwe yise La vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent. Kuri no musi wa kane sentare yibanze ku batangabuhamya ba Charles Onana. Ale Majesté Barenga yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Uwa mbere yumvirijwe ni Nkino Sengimana, yumvirijwe nk'umutangabuhamya wa Charles Onana. Sengimana umunyarwanda w'imyaka 68 yahoze arongoye urunani rw'amashirahamwe adarana ivyicaro vya politike mu Rwanda mu gihe ca jenoside imbere yuko aja mu buhungiro mu gihugu c'Ubusuwisi. Uyu mugabo no musi ari mu batavuga rumwe na leta y'u Rwanda yerekanye ko iri mu gitabo ca Charles Onana rukuri akoresheje inyandiko z'ibindi bitabo byanditswe ku Rwanda zibivuga nka mapping report iceganisha ishamwe mpuzamakungu ONU yemeje ko ari jenoside yakorewe abatutsi ariko atawayiteguye ahubwo yavuye ku nyifato ya FPR yo gufatisha igihugu muheto yatumye intago ndo zari ku butegetsi zirara mu batutsi b'indani mu gihugu. Yemeje ko ari abahutu benshi bishwe haba mu Rwanda canke mu cahoze ari Zaire iyo bari bahungiye. Hakurikira intwazangabo zibiri z'abafaransa ziri mu karuko k'izabukuru. Colonel Michel Robard w'imyaka 75 yari umuhanuzi mu gisirikare c'u Rwanda n'ikijandarume kuva mu 19 gushika 1993 na General Keno Christian w'imyaka 86 yahoze ari umukuru w'ibiro vya gisirikare yihariye wa François Mitterrand atwara Ubufaransa mu gihe ca jenoside. Bompi bemejwe ibyo Sengimana yemeje, bongera ko leta y'Ubufaransa yafashije cyane Perezida Habyarimana kumuha imyitozo y'abasirikari n'intwaro ko abaroberi ba FPR batere ku biganiro bari bamusugereje. Matangabuhamya bitwariye Charles Onana wumvirije ubwa mbere n'umunyamategeko Bernard Menge mu bibiri bw'imyaka 69 yabwiye sentare ko ata jenoside yobaho itabanje gutegurwa nk'uko abamubanzirije babivuze. Yagize ati mbega byogenda gute abantu 10,000 bicwe ku munsi umwe bitateguwe, mbega imipanga yo kwicwa yomenywa ihabwa abande bitateguwe. Menge yavuze ko ibigabane 19 biri mu gitabo ca Charles Onana bigaragaza ko ahakana jenoside. Urubanza rurabandanya humvirizwa abandi batangabuhamya baburanira Charles Onana gushika mwijoro harimo cane abanyarwanda Habimana Theoneste na General Emmanuel Habyarimana bose bahoranye amabanga imbere y'1994. Agashimwe kitiriwe Nobel mu rwego rw'abanditsi b'ibitabo muri uyu mwaka kahawe umugore w'umwanditsi w'umunyakoreya y'epfo yitwa Han Kang. Akanama ka Nobel kavuze ko kashatse gushima igikorwa ciwe kinini cyo kwandika ivyese bihuza ihungabanya ryatewe na kahise kabi no kwerekana intege nke z'ubuzima bwa muntu. Han Kang umunyakoreya y'epfo wa mbere atsindiye ako gashimwe. Igikorwa ciwe camenyekanye cyane n'igikorwa ciwe n'igitabo ciwe The Vegetarian kivuga ku mugore yahuye n'ubugwayi bwo mu mutwe gushika bumushegeshe. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Amakimbirane yo kwaruremesha na Tanazi yafashe indi ntera. Mukobwa jana wiyemeje guhunga urugo rwe. N'urunana. Ubwo kuko waretse kunkubaganira mukobwa sha. Bivuze ko wanyumva ukanyihorera Pasika. Nakwihorera subura bona risanga he kuko wamukuriwe. Nisanga ye se nyine. Ndeka rwose.
ubu muri uyu museso koko ngaho komeza ugundira ikiringiti bagusanga aha n'akazi kawe nge ndagiye. ariko rero umukobwa jana aho kuzinduka ngo ukwepe mujyanama w'ubuzima n'uwo muganga rwose wa nabarindira hanyuma bikagenda bite Pascal? hanyuma bakakwigisha gutegurira imfashabere uwo mwana wacu wonka ndetse na Nshizurungu utaruzuza imyaka 2 kuko nawe urabizi ko rwose vuga uvuye aha Pascal. hanyuma ibyo bambwiye bigize indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo nkabivana he? aha hari nka woroye ngo urayikama ayo mata, ufite icyuzuri burowemo amafi, isambaza cyangwa indagara, cyangwa woroye inkoko zitera amagi. Erega mugore wanjye ibyo bakubwira ni inyungu z'ubuzima bw'abana bacu. kandi rwose wibuke ko hari igihugu ririndazi rinini rya 200 wakaguza iryo gi cyangwa indagara. Cacaka Pascal, nanga iyo utangiye kuvuga ibiterekeranye uzi neza icyo amafaranga y'ingoboka twahawe yakoze. Aha kunca mu ijambo mbuza kuvuga byo urabizi. Ndabizi rwose twaranyoye kandi nubundi cyaka nticyashize n'uyu munsi burajya kwira ari cyose. Gira utendakira mukanya ahubwo. Aho ntiwumva? Ndakubwiye ngo tugende. Icyambere ndi umuntu mukuru sinshaka abantu bangenzura nk'umwana baza bambwira. Mukobwa jana abana babagomba guhabwa indyo yuzuye bakanagirirwa isuku kuko nicyo hera amafaranga y'ingoboka yagenewe abagore batwite n'abafite abana bari munsi y'imyaka 2 miryango ikennye. Hari igihe mba numva namubwira nawe ariko nkifata. Baraba bagasanga gukena natwe twabihisemo. Ubwo so wikanye uvuga jwigira cyo nite. Ni mujyanama w'ubuzima cyangwa ni muganga Devota? Ni bombi niko bavuga. Ndabarambiwe sinshaka ko bansanga hano batazinduka bantera umwaka rwose. Bari mukuru ariko nge ndigendeye niba ushaka ko bagusanga hano bahagusanga wenyine Pascal. Ubwo so basobanurira ko ari ihe mpamvu tudafite ibyo batubwiye guhahira abana ra. Urababwira ko amafaranga twayanywereye. Bega muri cyonye baranyirukansa. Wirukanyijwe n'iki se Shyaka? Nubundi ko tutagiye hamwe. Kuba tutagiye hamwe se bivuze ko ari kukubona mu muhanda nkagira ntagusujanye. Okay. Oko se bivuze ko nakwirukanka inyuma wanambonye ntuhagarare koko? Anye. Karame Shyaka. Kugira nanjye kugezaho turi butandukanire birakubangamiye ku buryo wumvaga wakomeza kugenda wenyine. Oya da. Uko biri kose ufite akabazanye. Mushiki wanjye ndabona atari gusanzwe. Cyangwa sha wabona naragukoshereje ntabizi. Nko mu magambo mvuga wenda ayo nandika ku rubuga rwacu ngiye nyine n'abavandimwe bacu. Nta kibazo mfite ariko. None se arakabazo wabagiranye na madame? Ego komana yanjye. Devota uriya mugore mwiza Imana yatwihereye wagira ngo yamuhanantuye mu ijuru ikamuzana ikamutereka ku isi koko Shyaka ntagirana nawe ikibazo gute? None se gukonja gutyo wambona n'unyishimire nk'uko byari bisanzwe wabitewe n'icyanye? Nukuri nta kibazo mfitanye nawe rwose Shyaka. Nta nicyo mfitanye n'umugore wawe rwose. Nta nicyo mfitanye n'undi muntu wari we wese mu muryango wacu. Ugifitanye nande rero? Nta kibazo gikomeye mfite rega sinzi impamvu bivuga. Cyangwa we n'umukunzi wawe mufitanye ikibazanye? Reka Shyaka nta kibazo reka. Ako se mushiki wanjye kuzi ko ngukunda. Unitwa Mukashyaka nanjye nkitwa Shyaka. Uramishira iki koko? Ndabizi ko nkunda nanjye n'ukuri ndagukunda Shyaka. Rwose nanjye ndagukunda. Mfanye kuko unutishimye n'amahoro biri ku. Ntayo pe. Genda tuze musaza wanjye. Nta kitari rusange mfite rwose. Ni numva ndemerewe cyane nzagushaka nkubwire. Nta n'impamvu yo kwirana ibibazo ariko. Urumva? Gusa uzumva ukeneye kumbwira ndahari mwana wa mama. Umva nzaba niteguye kugutega amatwi y'umubiri nayo umutima. Uranyuva? Ego. Ese ni wa mujyana? Ninjewe. Ni wowe ukomanga kwa Pascal? Njyewe rangwe. Ego komana. Ariko kwa Pascal tuzabagira dute koko? Utambwira ko bari bazi neza kuri buze kubareba ariko. Bari babizi rwose. Twararanye gahunda yo ko ndibuze gufasha mukobwa jana gutegurira abana b'indyo yuzuye nkanamwigisha uko iteguranwa isuku nuko agomba gushigishira abana igikoma ntakigira umugezi. Ese abantu umuntu agerageza gufasha ku nyungu zabo bwite n'iz'ubuzima bw'abana babo barangiza bakamukwepa koko. Umva rero wa mubyeyi we. Abo bantu nubwo nanjye mbacumbikiye mu rugo iwanjye nanjye baranyabeye pe. Nawe se nibo bahora barwaje indwara ziterwa n'umwanda nibo bafite abana bagaragaraho kudakura neza. Ubu icyo turwana nacyo ni ukubarinda kugwingira none ndorero. Umwanda mukobwa jana se ahubwo agira nubwo kuba badapfa ahubwo n'Ibikira Mariya wenyine.
uzi ko udatinya gufata igisahani giheruka amazi muri rimwe akakigaburiraho umwana kitogeje. Ikindi kandi ntugire ngo shisha kibondo mu bahango bayiha abana byahebye ukajya inzoga zamurenze se zamwaritse mu bwonko ziba zamukundiye. Ibyo byose nibyo turwana nabyo ranguye. Tumuhozaho ijisho ngo turebe ko yakwikosora akareka kugurisha shisha kibondo akanakoresha neza inkunga y'ingoboka ahabwa yita ku mirire y'abana bari munsi y'imyaka 2 n'isuku yabo no kuyikoresha yiteza imbere. Ariko abayobozi mwaranaguye koko. Icyo koze muzakomeze mugerageze nta kindi nge mbona. Barampemukiye rwose. Ariko sinshobora gucika intege ranguye. Sinzatuza ntageze ku ntego yanjye yo kurengera ubuzima bw'abana bari muri uru rugo. Nihe bahora inyuma mu mikurire y'abana kuko harangwa n'abana bahora mu mirire mibi no kurwaza indwara ziterwa n'umwanda. Ni inyarurembo. Ibyo se ninde wabyemera? Ngo abana se bakura neza gute? Akomero karagwira. Simbyumva neza murebwaye. Musore na Natanazi ngwiki? Ewe, cyakora utangaye nanjye niko ntangaye makuru. Sori na Natanazi turabazi naho inyarurembo ntiturumva uwo batonganye uretse guhemuka. Uko se? Bazigire rwica ruhoze ryari. Uravuga icyo kuko atari urwaje nka Nyiramari. Uravuga utyo kuko utazi inyamamare yacu iri guhiritira hariya mu kiraro yabuze ubukira n'ubupfa. Ego mana yo mu ijuru rero. Ubwo uracyavuga yanka yanyu yatwoneye se murebwaye. Sha ndumiwe gusa nta kindi. Buriya yaboneye ibingana iki ku buryo mwari kuyiroga ngo ipfe koko sori uretse ubugome mwayikoreye. Yesu wabambwa ngo iki murebwaye. Ngewe icyo nkubwiye nutamindurira itsinda nka presidenti wa koperative ndataha Nyiramari sinshobora gukorera hamwe n'uyu muntu w'umurozi w'umugome ufite umutima wa shitani. Ese binikira urumva ngo urasebye muri koperative murebwaye. Impamvu abantu baryaniraga inzara niyo ngiyo wababwiye koko. Ntabibabwira hari ibanga ririmo se. Imwatorogeye inka. Ariko rero ugenda bizi ubu ngubu mugiye kumuvugira kuko nabasanganya muri iyi koperative. Ariko wampa ubushobozi mana yanjye nayimwirukanamo kuko nta mpamvu n'imwe yo gukorana n'umuntu ufite umutima w'ubugome nk'ubwawe nguyu afite. Amaze rero murebwaye wikazanuye wizengurutse wavuze ndakwihorera ndagira ngo nkubwire ngo jewe sori na ndakwiyamye n'ikindi gihe ntuzongere kumbeshyira no kuntinyuka. Nkubeshyera ndakubeshyera se ngo shyira umwana. Ibyo mvuga ndabizi neza. Ishyari ryanyu ryo kwirirwa muvuga ngo turabakire mushyizwe mutwiciye inka koko. Okay, maze rero mwababyeyi nakomeje guceceka ncisha make. Ntabwo ndi kubyumva neza ntabwo ndiyakira niba ari soni na mwene tadiri kuvugwa gutya. Niwe. Okay, reka noneho rero ibikorwa bive mu magambo bijye mu bikorwa nyine ndaguseka. Niko mugore uwakubaza ibimenyetso bigaragaza ko twabarogeye inka wabitanga koko. Nimwumva ko yemeye ko yabikoze agasibanganya ibimenyetso. Amakuru wandikuye nka kuzibiriza umugore. Ariko barira rwose. Nibeshe. Ndakwiyamye. Bafatikize makura ndekura nkwereka. Ngo harandusha imbaraga rero. Ariko mwakwihakabanga mwababyeyi mwe. Nimundeke mwihanize. Uwo munwa udoda. Tekereza abantu bose amaze kubwira ayo magambo ko kwibeshye rero. Have Narinje kukubyutsa ngo uze komeze nye. Dore ko usigaye ugera ahangaho ukirukankira mu buriri. Ugira ngo se hari ibyo nshaka mama? Rwose ngwino urye nye. Dore imyitwarire yawe rwose yamaze gutera umusaza wawe impungenge. Yabikubwiye mama? Wahora niki? Yenjuze hano avuye ku kazi. Nuko rero nakubeshye sinabonye icyo mubwira pe. Nyasi mwana wanjye ntacyo usanzwe umpisha kuko wambwiye ikibazo ufite ku myitwarire yawe igaragaza ko utameze neza. Ugira ngo si ibyo uhora uvuga ntibyabaye mama? Ibyo mpora mvuga byabaye ni ibiki?
wibuka ko urumbwira ngo ninkomeze ntinde mu nzira Chris bazamuntwara se narabivuze ariko kandi wa mwana w'abakobwa b'ubu wivuga ngo simbazi kandi bamaze kunyereka mama hari umwe rwose watangiye kwikurura kuri Chris kandi abizi neza ko dukundana aho ntimunyumvira mfite n'ibimenyetso rwose ko uwo mukobwa asura Chris mu rugo iwe utaramusura mwana wa ayiwe ubwo ntibabirangije uri aho ngaho ugenda bigura intege kandi narabikubwiye koko nye ibyo uvuze byo simbibakekera ariko rero ni umukobwa mubi rwose kubona atinyuka akikurura kuri Chris umukunzi wanjye abizi neza ko dukundana ari nanjye wabahuje mama ariko ubwo muranyumvira koko badi muranyumvira uyu mwana ngo arabinjije ubwo wafashe umukobwa uri aho wamangaye ujya kumuperedansa umusore mukundana nta n'isoni ufite koko none se nari mbizi mama nari nzi ko rero yatinyuka guca ruhinga nyuma ngo asure Chris koko ntabizi mama urumva nari mbizi njyewe ijisho rya mukuru ntirizinduka riba ryagiye kureba mwana wanjye niburenge ndeba igihuru nkamenya ikizavumbukamo igihunyira n'injangwe rega ndazireba nkamenya izaba inturu mu by'ukuri nashowe mama none sinzi icyo nakora rwose Chris ndamukunda cyane sinjya niyumvisha uko byamera bamuntwaye nta kindi kintesha umutwe rero gituma ndyama sinsinzire narya ntibimanuke nkahora mpangayitse ugahangayika mama nkuri iki ego ese ko wari wicaye ahantu hatabona tana kuki utari wacanye itara bwije mbireba ariko sinabyitayeho sori ku buryo ijoro rigwa ntubimenye wanditse ko mu mutwe wanjye harimo byinshi ntihabamo byinshi nk'ibyanjye tanazi we habuze gato ngo nkubite umugore muri koperative wowe sori n'urwana narindwanye na mukaruremesha ugenda udukwiza inyarurembo yose ngo twabagiriye ishyari tubarogera amatungo tana uwo mugore nawe se ashyigikiye umugabo we ubwo uzi ibyo yankoreye muri koperative urabizi ibi bintu ntidushobora gukomeza kubyihanganira n'agasuzuguro umugore aracaha umugabo agaca hariya bagenda badusebya kandi batubeshyira nta n'isoni siyo mpamvu se nyine kwihangana byananiye ngashaka kumukubita tana ndeka iyo makuru atatamfata twari kurwana ubyumve yego ibyo badukoreye birababaje ariko nawe ibyo kurwana sibyo ni ubwa mbere mu buzima bwanjye umuntu amvuze amagambo nkumva nkoza ahantu tana iriya koperative nyimazemo imyaka irenga 20 nta muntu twigeze tugirana ikibazo n'umwe ariko murebwa ire antinyuke koko nanjye numva ntabyihanganira sori bariya abantu niba bahamya ko twabarugiye inka bazagaragaza ibimenyetso bazabigaragaze rwose nibashaka bazabigaragarize mu nama cyangwa mu nteko y'abaturage niteguye kwiregura ariko bareke kugenda badusebya nyarurembo yose ariko uguze inkuru yageze mu bagore bo muri koperative ko nta itaniye niyo yageze kuri radiyo tana gihorere sori kwa ruremesha nibakomeze badusebye umunsi babuze ibimenyetso bigaragaza ukuri kwabo bazadusaba imbabazi kandi bazazidusabira mu ruhame nk'uko nabo badusebereje mu ruhame cyane uru rwikekwe hagati y'abo baturanyi ruzagarukira he naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kuyigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu gikino cy'urunana amakuru yacu agarukiye ngaha ariko imbere yuko tubasezera nkundira ndabibutse incamake y'aya makuru ingabo z'ishirahamwe mpuzamakungu UNIFIL zagiye kugarukana amahoro muri Libani zivuga ko imodoka y'igifaru ya Israel yarashe yerekeza ku vyicaro vyabo biri mu buraruko bw'igihugu igihuhusi ciswe Milton cyasize imihana n'ibikorwa by'ubucuruzi imiliyoni 3 atamuyaga nkuba bifise inyuma yo guhitira muri leta ya Florida muri Amerika
aya makuru mwayashikirijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Paul. Aya makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva. Mwakoze kudutega amatwi na Gahwane. Thank you.